администрация районы түгел, но сіздің өзіңіздің исемінен шушындай благодарственное письмо өз қолым білән жазып, шушы текстін оқып, Фарид Хусейновна тапшырмақшы боламыз. В связи с юбилеем канала «Гармуша Дус» коллектив гармонистов Гафрийского района выражает вам искреннюю признательность и благодарность за организацию канала «Гармуша Дус», благодаря которому вы объединили огромный коллектив гармонистов разных возрастов и возрождаете славу гармониста по всей нашей республике Башкортостан и России. Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия, новых трудовых успехов и долгих лет жизни на радость ваших детей и внуков. Коллектив, с уважением, коллектив гармонистов Гафрийского района. Январь 2025 год, поселок Красносольск. Ой, рахмат. Директор, Айуолы, рахмат. Сонан тағы медальлеріне золотой медаль берумен деп іздедім, но табылмады. Вақыты бек қысығырақ болды. Шының үшін міне директорға и Оны қап көрсетіп береміз енді. Ойыштырушы Фаридке медаль, мында yazылған герой торжества деп. Ең бірінші сөзіне бетін Абдулла Құдайбердік. Қар вақытта мына шушындай бізге пример болған шушындай гармонистлар, шушы ұлы яшта болсаларда шушы коллективні бірләштіріп, шулайтып, бүтін шақырған жерлерге барып, матур етіп өткерген Абдуллаға самый активный деген. Айылышпедан көреш, айылышпедан. Рахмат, давай. Директор. Уен күркі білән яшарға япсын. Рахмат. Молодец, Жапкулла.